Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apo Kapitan, umayak man. Kapitan! Ay, Won Paul! Ay, apay, anya ti masapul mo. Awan, Apo Kapitan. Umay ko lang itadag ito'y anatang. Ay, ukra, parya, kantarong. Ang ganda-ganda ng buhay no, kasta. Ay, katuna, Apo Kapitan. With tender love in care dagita. Hoy! Iso akakasta tis hais na. Apo, nagmayat nga ito no da iti tarong. Saan to, parisan iti bugong. Oh, naggana ti mga no ganon. Ay, uwan Apo Kapitan. Ay, mulam da gito'y amin? Wen, Kapitan. Alangan mo't at tinakaw ka. Sako itod ka na kayaw. Nagloko kan? Anya nga ti amok. Apay, pagdua-duaan nyo ka day, Apo Kapitan. Tano agdua-dua kayo? Sublik mo't lang. Ay, tayo nakitod kinitata ba daw? Ay, saan? Itad mulat ta kanya kan. Apay, sublim mo. Bating marudan dita. Mangyag kan tumanan inton amum ana ikuspi. Enteng, nangalaam ka di kadagitaan at nateng. Bunga ka di dagitiin mulayaw ija barangay hall? Ay, saan? Ay, anya ngay nga rod? Ginatang mo? Saan? No gumatangak iti sidaan. Ginaimas Kukod ti baka ati gatangak. Sana taronggan parya. Kahit nangalaam nga rod? Ay, inted ni Paul. Ay, agituno ka man kiti iti taraw. Ta isaw-saw iti bugoong. Ay, sulbun ati pangrabi. Wen, Enteng. Ang nag-thank you kakadikan ni Paul? Ha? Ay, saan gayam? Nalipota. Anya? Nagmayat ti gardin day jay Apol, Wen nga rod maray. Kanayon pa yun amang itinateng apang sida. Wen nga rod, nasingpat man day jay abaraw. Ay, naku namon marikwanang. Ay, apay nga katawa ka. Padasem man ti agparam kan kwa na maray. Ang mga nukaya na ti bumakit, takasken ka. Ay, aday ta ka manen maray. Day taman ti ibagbagam, idinto ta gardin mo ti saritaan. Danyat ang mo tangay, nukayat na ka. Di, salamat unay. Thank you. Tapno makaasawa kamutan. Nga oray kas laapom ti asawam no bilang laang. Anya? Ay maray, agbayad ka man kit di iti utang yaw. Dandan ni mapon no di may sa notebook iti kalilistak iti utang yaw. Ay, sorry maray. Ibabawi kong timbaga. Sorry ka din amaray. Ay, wunan. Kat, agawid ka na. Ditoyak pa Amangan nga min nupilitin nak ni badong amapan ijay gardin may. Ay, jak kayat timapan. Kasanaw, aglaladok dagiti mula may. Takasano mga main, saan ama isuro ni badawng. No anyat amuna, isulatan. Denggam ka di nga men dagiti bagbagak badawng. Apay manen tuyang. Kasla pa nagkitam ngamin kanya ket awan amok no may papan iti garday. Anya? Kita eman, natiltil dagiti mulam. Kasla mabainak pa yun amapan mangilakaw. Anya? Amangan ngamin no puro second class amain. Believe me, tuyang. Uray ti pidag ti abuno na raytay. Nalalangtudan tulat ka. Uray po time. Ay, talagaan na idumduma ti panagpampanunot mo. Apay nga itataba daw. Di mon samot inababunwan dagiti mulam. Apay kaday, Paul. Kita nyo man, kulot-kulot dagiti bulong dagiti mustasa. Ay kat organic nga raw. Anya? Ay, uray organic. San akasto, ino inaywana man na imbag. Kaslasan mo pa sinibsibugan. Ay di ka man naging lalaing dita, Paul. Unam lalo si katay kalalay nga niti panagmula.
Gapo ka day, nakagraduar ka iti kunada nga agriculture? Ay, saan mo't nga iti kasta, Tata Badong? Ay nabadaw, di kag sao iti kasta. Denggam kay day, te bagbagadakan ka. Ay, makauma kayo. Basit lang aro din ti apit, kasta kayo palaeng. Surod ka. Ay, apay. Anya ka diti nadamag ko paray. Anya nadamag mo paray? Kasla ka nung ramay ti kadakkel dagiti naapit mo akaraw. Lumpia amin. Na, Sus, makapal ka paray. Apay namin, di mo abunwan. di mo amaw no anya tinamayak kadagiti mulak paray. Ah, Kundi nakbinantayan ang naggardain. Iso adi ka agsaw iti kasta. na, Amo maya, ajak inabunwan paray. apay nga rod nga kasdyan mo ti apit mo. What is the happen? Oh, No anya ti makagapaw, siyak langay ti makamaw iti dayta. Awan bibiyang mo paray. ha. Ay, I'm very sorry, pare. Di ka kundi uyaw paray. Kaputawan mo ti mulam. Naa. Imbag kanya ka. Kaputan na padasak ti agmula kinagapit. Si kamot inteng. Ikatumanday ta ugalim akon di katawa ken ni Pari Badong. Naa. Kasangsangpet ko lang ang tanak manhain. Imbis ko maapasaba tanak iti hug in kiss. Na Isumat! kasanaw ajak makaungat. Kat ibagbagam akas laramay tinaapit da Pari Badong akarot da. Ah, Kasjay lang aruden ti inapit da. Karkarwang pailaan. Apay, di mo mapanunot no anya materik nada iti kastangar aramidam? Ha? ay, Ay di ka ahadita, Ha? inteng. ay, kwa. Ay, agbain ka kumamet, gaputaawan gardin mo. Imbis aday taagkat katawa ti aramidam, agmula kakitday. Tapno di da ibaga, amang namnama kalaang iti honorarium mo. Adya. Apay ko mga gardina kay. Oho, marugitan ti kukok. Bumisit ti tengged ko. Kasano nga, mapan kami tumakimiting ijay Malacanang Palas. Di pa'y nakababae. Ay, makapaupay mo ti kastoy. Awan pa'y mo ti agas ti bambanaw. Apay aya. Ay, kasano? Awan ti bayad ti inapit mi akaraw. Kasano? Nagbabasi mo nga may. Sino mo ay ti mayat agumatang iti kasyay? Ay, malagip ko nga agpeso ti istorya ni Paul. Pudno timbaga na maray. Basol ni Badong. Saan mo't amay suro nga minakunak? Sa ita, kundi sa noong ta ultimo inggatang mi iti abunaw. Di na naparwar. No kumangamen, taam mo na adumngag iti maisingasing kan kwa na. Ada siguro maapit yung nga ore basit laang. Adda siguro, amaray. Kitaam ni Paul. Adaw ti maapapit na. Gaputaam mo na ti husto a sistema iti panagmula. Oy, inteng, bumangon ka ditan. Ingkaalaan ti kalugong kan butas mo. Uy. Apay, papananta ka di. Inta, agdit ije kasama kan. Ay, ingkaalaan ti butas mo. Ta intarugyan adalusan jay talon. Kalpasan na trakturam. Kalpasan na mulaan ta iti sitaw. Lakit din sa dino ti papananta. Ay, isa pa nagsakit ti saka kanibak. Nagsakit pa dagiti intestines ko. Saan pa siguro nga yung proseso ti digestive system ko, dagiti kinan ka. Sa pa saan unay ngamin anaangar ti sida abukal. Ay, di kan agrason inteng. Ingkakit di alaan ng tay butas mo, tamapantan ije bangkag. Ya, kitikas toy na baon dito'y baon ije ka. Ya, kiti. Di ka dumayamudom di ta inteng. Taamangan numaibarsak ko kan kadag ito imat ko akayaw. Iyay, undertan sa talaga. Ay, saan apanagander ti aramidak inteng. Talaga lang amin adi mo amo ti aramidam. Iso amasapol nga ibabaon ka. Apay ngay nanabanang.
Da kayo matlatan ti kanayon na makikita nga gububra dito'y gardinyaw. Ay, kasanumot nga men. Kat saan mo't apagan ano ni Inteng ti trabaho dito'y. Anya? Wen, Barok. Rason na ti kanayon apa nag-duty na ija barangay hall. Ay, masaya nga nakmat ka dagiti mula, may. Iso nga ikarkarigata kun nga aywanan, Ay, anyan ni Kapitan. Di na ya tagisayangan ti puunan na. Ti bambannog na nagdalos, nagtraktor kan nagmula. Ay, kinapudno na. Napilitan laeng, Barok. Pinilit ko. Taamangan ko nak, ano nakamula kamen, maksayan ti kinasalot na. Angam saan mat, takas laki maro. Ay, talaga asadot, day dyan nga inteng. Mala, anusan nyo latan, nanabanang. Sayang mat, dagiti bambannog yaw, no baybayan nyo dagiti mula yaw. Apay inteng, di ka mabain? Apay manan aya. Minalimutlatan nga ung tanak. Apay talaga akastan sa ti bumakit. Na, ay, inteng. Anya nga'y tirupam nga isangom itaken ni Paul. Ha? Amaw, nagboluntaryo nga ison timang sibog itimula ta iti nagsapa. Gapo, tamaasyan kanyak. Ay, naimbag pa'y dayje abaro, tamo na timaasyan kanyak. Idinto tasika nga asawak, ay nadyak amaw. Gapo takas laawan apulos tirik na, kan panunot maw. Ay, disturbance of my life. Na, Nagmayat ti tuturugak, kada kaaso manaaw. ay no, jak amo ti sarita aken ka. Aha. Ay, numaysa ka kumaasida. Oh. Ay, saan amaawatan tinamay andaan ang templakan ka? Ay, itaman pa'y adin ang gaya na kaagsyat, pare. Wen paray, time to relax. Ay, una. Ag-relax ka mo sagpaminsan. Tay tala trabaho mo ta kanayon ti sang-sangwom. Idi day ta paray. Ngamno ita, isardeng count ti agardain. Apay ngay. Makapauma pare. Gapo iti day ta agardain, kanayon na ngaungtan ni tuyang kaw. Iso austan. Anya? Ino kasta agpadata iti problem. Isipon nagmula kami kanibanang. Kanayon nak nga ungtan. Kanayon nak pa'y nga ibaon. Nusyak ti sika, baybayak latan pare. Yure agungit-ungit dita. Iso asyak. Talagang isardeng count ti agardain, tapnawanan ti parikaut. Ay, uray siya ka. Ipamuspusak tapno mapukaw na dyan agar din may. Tapno din akong apaan ni Bana. Ay, mapanak ejay garden. When man nga rod inteng, tauray sa anak kun amapan. Tanay, adupay ti aramidek diti balay. Aglaba kan aglinis. Ay, di kan tumot naglinlinis, idi naggigyan kalaang diti balay. Ay, iso nga ron akinunak amapanak. Ta abunwan. Agisagana ka iti merienda ka. When tapno adda alumang tuda, ingka abunwan. Agam, anya nga iti isaganak amerienda. Ay, di ka iimasan ang merienda. Ay, awan tinaimas ama merienda. Jayla ang naling ta asabati adda. Sige, basta ada. Ay, katwan di ka agpili-pili, inteng. Ay, wen, mangisagana kan iti balon ko kan merienda. Inton ko nagbabawi ak amapan. Anya? Ay, talaga nga ado ti artem, inteng. Ay, alang nga ron. Siya kunti mangisagana iti balon ka. Ay, sus. Kasta unay ti ragsak ni Banang idi nagrubwatak. Ti amuna, umay ko linisan da ito'y mulami. Gapo ka dag ito'y amula. Kanayon nakngaungtan kan ibaon. Pasensya kan Banang. Ngem kargaak iti ado asulfit dagitoy puon ti mula tapno makset da amin. Tapno awan maasikaso. Ket no more problem anyway. Nay, apay ngay. Nakset mat amin amula may Paulo Barok. Ay, sayang dagitoy nana. Sapay adu ko matibunga da. Ewan nga raw.
Ay, jakman amon na niya tinamayan ni Inting ditoy. Iso ti imay idinaminsan. Takuna na nga umay agabunaw. Agam, ay na, naksat mat aminain. Aguray kayo man, nanabanang. Apay ka day, Barok. Ang mga nuin tutok na mo't itipon dagiti mulat inyabuno na. Iso anak say. Kita akman ngagpaisaw. When ngagpaisaw, Barok. Naya si unay dagiti amon niya. Iso anak sat amin dagiti mula. Ay, sayang pa'y dagiti mulay, oh. Ay, agsaga na kanyak dayjay nga intaing. Talaga nga awan amuna. Ay, intaing! Intaing! Apay ka di ba na? Kasagsangpet mo lang, magungungit kan. Okay. Jak amo ti ibagakkan ka intaing. Jak amo no talaga nga awan na ka mo. Wan no awan sentido ko man mo. Ay, when now, nalabas ti kinasadot mo. Anya ka din dagita nga ibagbagam. Hindi ko magits Apay nga intutok mo ti amon niya itipuon dagiti mula. Anya nga ita, naksat da amin. Ha? Amok nga gagaram ti kasjay inteng. Intutok mo ti amon niya itipuon ti mula. Tapno maksat. Kat no maksat dagiti mula, awanan ti trabahwam. Ay, jak amo ti bagakkan ka inteng. Talaga asadot ka kan awan manaknakam mo. Di mo ka di pinanunot asayang dagiti mula. Di mo pinanunot dagiti gastos kan bannog ta. Intay! Datan ti pagsarsaritaan ti kalugaran tayo, pare. Apay ka now. Gaputa sinayang ta kano ti mula tayo. Kahit no saan ta kumanagsadsadat. Nakatsamba ta kumamit itinangin na apresyo, pare. Ay, huwag garot paray. No di mo kumangamin insar ng tinagmula. Ang mga no milyonaryo ka itan. Daita nga rod, pare. No di mo mo't kumain niya si dagti amon niya ijay mulam. Saan kumaanak site jay mulam? Ang mga no bilyonaryo kamot itan, pare. Ay, itala ang maamiris ko, pare. Bidot gayam ti aramid ta. Saan gayam anasaya at ti agsadot-sadot? Anya itangay. Kukuatan ti umap-apal kadag iti nakarana iti mayat apresya. Ay na, Kapitan Tatabadong. Apay ngamin ngagpada kayo asadot. Anya nga ita, umapapal kayo langan kadag iti nakatsamba iti mayat apresyo. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti NPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdanga.